Galenika fitofarmacija preporučuje. Kao što se može vidjeti, nalazimo se na parceli pod usevom kukuruza. Prema trenutnom porastu kukuruza može se zaključiti da je setva obavljena u optimalnom periodu, tako da kukuruz trenutno ima razvijena 2, možda čak i 3 prava lista. Ono što se također može zaključiti jeste da na parceli već imamo prisutne i uskolisne i širokolisne korove. Kao najveći problem svim proizvođačima nameće se suzbijanje divljeg sirka iz rizoma. Međutim, pored toga, po pravilu sa porastom temperatura, u usevu se javljaju i ostali uskolisni korovi poput divljeg sirka iz semena, korovskog prosa ili muharika. Preparat Talisman od ostalih nikosulfurona na našem tržištu razlikuje pre svega kvalitet formulacije. Samim tim, ovaj herbicid se idealno nanosi, vrlo brzo usvaja i premešta unutar korovskih biljaka, što je pre svega bitno kada govorimo o suzbijanju divljeg sirka iz rizoma. Upravo svojim delovanjem u rizomskim delovima korovske biljke Talisman dovodi do brzog propadanja i divljeg sirka iz rizoma i ostalih uskolisnih korova. Kao što se može primetiti, na parceli na kojoj se trenutno nalazimo zastupljeni su veći širokolisni korovi. Stoga je neophodno da primenimo kombinaciju herbicida koji će u isto vreme poput Talismana delovati na suzbijanje uskolisnih korova, ali je neophodno dodati i preparat Plamen koji će delovanje kombinacije proširiti i u smeru suzbijanja širokolisnih korova. Svojim karakterističnim delovanjem herbicid Plamen prouzrokuje prvo pojavu deformacije, zatim pojavu hloroze i na kraju nekroze svih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Za kasnije tretmane u usevu kukuruza neophodno je da se proizvođači odluče za primjenu dovoljno selektivnog, odnosno dovoljno bezbednog herbicida. Ono što je glavna karakteristika preparata Scout jeste svakako njegova selektivnost i ujedno fleksibilnost po pitanju vremena primjene u odnosu na porast kukuruza. Šta to zapravo znači? Da se preparat Scout može primeniti od 2. do 8. lista kada je porast kukuruza u pitanju. To nam omogućuje da sami odlučimo kada je to najveća zastupljenost svih širokolisnih karakterističnih korova na koje želimo da delujemo primjenom herbicida Scout. Scout rešava sve tvrdokorne širokolisne korove u usevu kukuruza. Ono što bih također naglasio kao izuzetnu prednost preparata Scout jeste njegova odlična postojanost u površinskim slojevima zemlje. Svojim delovanjem izaziva pojavu karakterističnog belila na vrhovima korovskih biljaka i kasnije naravno širokolisne korove dovodi do totalnog propadanja. Scout se može u cilju proširenja spektra delovanja na uskolisne korove kombinovati zajedno sa herbicidom Talisman ili se primenjuje samostalno uz dodatak okvašivača Alteox Vet 40.